Benta kekenti, lingba kerinsan ki maujam syakanam. Ngin wan lam shapi ke kubor syapang jong wei pat usamla, ubahadin baula pendep yek jing puli beper, klem dek mi lenti ke kam sorkar, Henry ulayat syaprang, ban wat lat, kumno ban yeng halaki jong ki kejat. Nyi kermen bakan long sekawai bat ke kubor kaban ai mensim bat penchlur ye kiwei ban sedang sengno de ikam lejong watla na basdang idang de tang ibarit e. Tungin ye pet ye kini ke kubor shipor. Tang kindiat kilometer na kini kenong ba Shillong hakashnong mauplang. Kakinhun jong ke Don Bosco Media Network TV kalalit rung haka ying jong samla banyai kermen sinsyong ubala pendep ye kejing puli kelas 10 na ke Mount Hermon High Secondary School ke diploma haka engineering food processing and preservation Natura Polytechnic bat kejing hikai ban syep jingbam diksha na Thongni Bakery Training Institute. Bat ke jingsha pentebit hak ban penkre ye ki wei pat ki jat jingbam na ke Indian Institute of Food Processing Technology Tamil Nadu bat ki wei de ki jingsha pentebit ba ulayo. Hadin ba ula pendep ye kini ki jingpuli usamla banyai kermen sinsyong ula pai kmat syagakam ban syet jingbam da ke baseng ye ke tendur ban syet ye ki jingbam di sya babun jat. Ningkong berdang pulih dang hapo kasten tolong dang mut setahi apa banyak kam sarkar banyak kam biang ni ndrai dang lalit ban pulih ni ka lain pat bantah den ta ngai ngalet ban mi sini ki food processing directorate eru ngapet ngam iyo jing mentok jing iyo idon jing kermen kan mangan yo kam sarkar te ling ba jong kata ka penduk jing kermen kan ban ngawat kam sarkar ndrai ngayo panika training pat sedang nak kam majong pat kan ngayo idea nak ban sedang nak kam majong jadi ngarap ningkong te kadai ni pabi ningkong dek stipend jongai ningkong ngapor lepo turah masun pas tu ngayo ti stipend baret lu kendian site ngayo sedang anti ni oven ni baret bedang rep ha tangkat kendai litar nanti nang tu ngas sedang ngalit tres na jong apo kam japo jong kibreo mesti dapat ngatrai jong asina ngidon dukan jong tengi bu po display po dukan por ningkong te investment tangam ngakam sim investment nonoro hadian pakai ngai kendu ibai officer jong ka agriculture tengah sinang ta iong ma ikan iong ban lek apo di CIC bangan yo ya ka ni ka skim ko harap kan ni napo di CIC nang tok sayo ya ka tok skim napo di CIC te ki ai bet da ka tiar bet am te ki ai da pisah pa ki sanction ha ka bang pat nga na limba ka bang ngalek apo ki niki company bangan yo batit mesin hapa ka enhan ta ka singin yo ra Kumbalong haduk menta usamla banyai kermen sinsyong umla bantri hitang marwei ye kini kekam kumta kalalong ru ke jingkerku ye ki wei pat ki para samla ban yo belalem hakini ke tendur ki bamenta ki don saungut ki betrei manla kesngi bat kaptu kat ningut ki bayo trei tingkat haba bon palat ke kam haba don ki bapha syet jingban kambun.
pam jongi ta bar khot ngidon langut sipara kadon RL General Store RL Bakery bat RL Honey bat kene RL Electronic ngidon temu ka RL kadai ka kateng jong ka company jongi ka ngidon ba ka kateng jongi me bit jong pak ta kadai do kadon lang ta menta ngadon langut ki bayarap yang iwe du persa jong hi angot pat de iwe pat de napok mokrowat ki bangi kain te iwe ti ita bawan mokrowat tidak ada training hingtung syawai tang bawan pentebet te mentang abat senani utawe mentau dang syuwan tak tuat nipor ngah hikai kena hikai bawan tri ngantai baru ki di bangi hikai hibat kajeng baningkong kedai marketing hi baningkong kan ba kendo marba ujing bam lengi kilong kam jenjat ban ngin supply sab ko kibreu tang hasnong man ta kam dan jeng ra gon mi sabar pat long kibreu kin pat itu kadu sam jeng yang abanan supply ujing ba menta ta lak o kala kham sok hendiat long kam da jenjar su mangale nagi we dukan kila river te yang ban ong semang tu long ujing bam ubiang tam ta nang tang sekastangnya tekam ki kham diman de ruti nang ta kini ki jingba ba kham dunador ki ban donat kito nomor ngisni nang de ngale situ khawe ngale cakap kham long kendong hi dia mampat la ban le chapok selong kito Hadin bingila saki ya kejing persyang ki samla jongi kumnu ban persyang ban yeng halagi jong ki kejat da ka bawa lat wat lenti ban seng ye ikam ibarit ni bahe le se kadai ka nuksa ban om ai daw shu ni ban syia knyum sa bam yo kam kam hapo hani kasih jongi tak paho palan ladang itrai kan kabun maki marba ngno barkhot ki tiar ki wan naba ban manufacture hapo mikhalaya jongi hapo kasih jongi kam padon ta to kini ki ai ki tiar barkhot kini handik kini ki basna dak tiru itu gadang don ma ka market tang baling bang ke jingerap ke marketing buat kasih ke jenjar di marketing lada kebiang ke marketing ki barkhot mun hapo selong ban le kabun kakap Nomor kumbas na slipar, bulsna kini ki foil,
sina kini ki kot kop ki bangilek mangiru dadan mesin gitu kahapo selong kibun papanungkam kalong kop kibun kan ki kam bangilek limba kam lajong tamba long ladang ilak mat sedang ni baret chwa ladang dan patient kawai madangin pentah dan kam jing tres tom